Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. Iya channel ini iya sesang barak ni bema kau intervista kolega sira kona basirnya momen paling halus sira konten dia sirne momen. Baik itu sabi bema hakara konten ni bema dia kelitang iya hani postingan hani YouTube channel ini. Bele comment down below di hakarai kona ba iminya komentar nu sudah sering mimakar kawatu pobre iya haunia sesang firma iya haunia channel. So thank you very much for tuning in. Kita harus subscribe and most like. Thank you. Moment in my life, kalau satu tahun dulu ya sekolah universitas di Waterloo. No, saya satunya apa? Ya di jurusan ISP. Momento paling furan ko hirang naman anoring how minsa di bele minsa kriya ho na at say Manila bege mandir ni bolo how dori ho biola ki Puanda tapi kelilingnya Surabaya ko ngamin jadi momen The best moment ya hari Morris man quando ako si Iwa ano pa'y bila may umaprato ang almoço e sempre ko tempo oras tidak at hadima rohaw hadima rohaw nito sirane antes nisto palibas nisto e idamos quando ano pa'y decisão musical aku continua a escola e a universidade da radio e a Indonesia. momento paling contente ao Morris venir ao Sikik ao Hatene sa bicicleta Hoje na faz por decisão ida só seu livro ida tang ao cara só seu livro tan faz só seu livro ini ibu budi the best moment in my life. De momento ao paling contente dulu ne aku ira sikikwa ana ako pai hola laptop pa hau ne sinda contente ro Para best moment, sekolah kau yang mehi dari BMH karakter saya model aja. Depois dari mata sekolah, jadi Tina 2015, how tu casting ya agensi dah, lu pilih coding agency. Ya Tuhan apa how lu casting me, depois how começa a lawan carreira da modela ya agensi naba. Durante Tina tolu nelaran e how contente tebes também agensi naba bele for how buat barang, how brand buat barang ni naba. Buat sana mai hakar tebes durante hastikwan kana me durante sikwan how brand ni naba. E the best moment datang wahira how buat how sempre lucida naba how sempre tuir competição entre evento modelnya yang bahas how retang mana sim mana dan agradeço a todos também esta best moment do Tunahau e depois how competição que nós estamos liormos how bele menangkos agradeço a todos e depois kita kali mais contente most bahau best moment how tambah ya kira evento buat rumah sempre dia mau sira emosional bem para bater dia mau sempre bola hawa sai ai como news basir ne bem né now the best moment na bem hasil lalu aku contente teve também né hane me e itu maimos agora redau how sanjar model ababi para mau Olga mau beto nih thank you agradeço teve thank you for trusting me and yes selo ida nih kalau best moment ida tang mabe how sila berlatih let me tell you after how realize hanya mehine thank you bye One paling ni pilih wahira aware hanya familia sira contente amnasa no hamos salah amnasa. pai hau momen de bema hal contente li mak wajira emo contente hare hau bele lisan li pansira lisan ni halo sira ida mak importante dia tempo primeiro de contente li mahau né udu vai ser colega de lá ao sinte palin dan be la haula lu ana moris ne mak wangira ane treinador hola steras primeiro mahau wangira ao se joga bola ain tanah kan Okay. toma sinyelos para lima e nema tempo ne be ka haula halua to há momento de idade kala 16 Okay, SMP na berarti ya. yeah Okay, great. Thank you. Bahaw
momento ida nebe que halo hau contento li ia hau ne mor estômago maka primeiro hau bele descobre hau ne angkata hau bele halo estátua segundo maka plano nebe o lucras hau cara famoso e kismai resultado ia tudo duni kata hau ne nara ne mabaraka tena ida ne mak halo hau contento li ia momento sirane. Okay, Eric, momento o paling kontento ni Morris na sira. Hau contenta na Morris pas hau Rona história misalnya pai yang hau naran da Ericsson mas antes anda tahu naran de confusão como tempo não de cada telefone Sony Ericsson então então Sony Ericsson completo ni tahu buat emang tugas hau memang ni buat Ericsson no hau naran da bolu da Eric ne quando pai mais emer Eric ni tahu emer di kafe ne hau emer. Okay, cool. Wangira kita Timor Ruang primera vez Rona resultado kata kita menang independencia. Namba el momento de ami familia no los ia fatin ida. Namba ami lagi asrama polisi ni yang. Ebe ami ni forme tu tebe sihengos resultado ne. No wangira resultado saya kata kita menang. Ami contente tebes no kuat malu homa tabeng non entra ami membro familia ko tu. Ia mas momen ebe wangira ami Indonesia. Depois a Mirona kata yang Timor Ruang sampai makia Indonesia bele fila ona ba Timor. Nunca imagina kata Laura ida se bele fila fala me Timor. Tama wangira sai si Timor ne ami are boto tu sunu. No wangira Rona kata fila ne ana sambuti ne bekau selalu ani dia toma.